米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴鲁瓦古穆兹莱阿菲nau兰多芒阿莱耶阿马达亚多萨基菲nau兰阿卡格里兰。正义的人民兴起为民服务的领袖。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布苏瓦尔努嘎瓦斯。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以大能sepat kusava atsifang dulu sepat atusir suarsa. O mutselai atlemak ku sakat-sakat no kitakid akimer. O sakangulu no pinaulan ku rarau saan. 正义使国家强盛，罪恶是民族之耻。箴言14章34节。Sarika kau, umutselai ku pinangan atau maulahai tu finaulan a kagrilan i, o sakalemer no finaulan. Nika, i ayawan ita ami lulu tu mutser no kawas, ami paluar tu usurinai ku falujo, amatayar tu saki finaulan atam lau. Ta macakat a macakat ku urib ita. 清廉爱民的领导者是百姓之福，但我们必须要先按着上帝的公义去支持真心为民服务的人，我们的生活才会越来越提升。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，那奈马达亚尔古方在来阿听乌伊拉鲁马尼姆，大乌卡麦努尼姆伊，在爱比阿拉多萨巴阿鲁夫，尼嘎。O mitsukaray ami paluas to mutselay ko lemak maulahay to finaulan at tamlaw amala matayalay to sakipulong no finaulan。 上主啊，愿圣灵在我们里面动工，让我们的双手不是收取贿赂，而是支持那行公义、好怜悯的人成为百姓的公仆。Pakani i tatamanay ang nganganutapang Ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Sarikaka mapulong. Nanay palalaan ita i rumah-rumah a sarikaka kunini a opitolon a tiril. Tu sakala tsayaw ita apakay ni imutser nukawas aminaay tu sa paalufu at misingkyo to matatulungay at tamlaw. 希望我们把这篇祷告文分享给其他的弟兄姐妹。让我们共同以上帝的公义拒绝贿赂，选出合适的候选人。Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。